Kublai pi baro syakatuk khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah singi kilong. Here Presiden ke National People Party Shamanipur Banyaslok ya kikam jet nang mikmat Hamanipur. Penkup buram kadar bash nong mentong ya kinong tere ke Jowai Municipal Board bad iki ASHA. Bad kan mau kasur pai ba nong thamai pelun ya ke jingsha penyap uba si tangkiu hakipulen. Tumentang ni pa si khubor ki bakam banya. Presiden ke National People Party ukanrat ke sangma ubalongru menteri rangba ka jela menta kasingi ulayo banyo kejat hakanong ba Impal Manipur hakabayade ba kajingpen kre banjet nong mikmat ha bakaren hakinong thok khubor ukanrat ke sangma ulaong bakani kajingwan jong u sha Manipur kalong banyaslok bat kinong elam jong kaseng ban penyeng kertong hakitu ki constituency bakongsan ukanrat ke sangma ulayo thoru ba kanom dan kanu kajing yakut bat kanu kaseng san hima sima syaban penlong ya kajing jet nong mikmat Hamanipur. Productive meeting with the party functionaries, and the main purpose of having the meeting today and the main purpose of me coming to Imphal, to Manipur, is in connection with organizing the party, especially keeping in mind the upcoming elections in 2022. As you're aware, that the National People's Party is one of the 8 parties and the only political party from the Northeast which is a nationally recognized party. And that is because we fulfill the criteria laid down by the Election Commission. In the last 5 years to 6 years, the NPP has grown from being a party with only 2 MLAs to today having MLAs in many states in the Northeast, and also, as I said, more importantly, becoming a nationally recognized party. Kum kajing buram ya kijing syakri jong ke Jowai Municipal Board ya ki pajba kum juru ya ki ASHA menta kasi ke dor barchnong mentong Jowai kelapen ku buram ya ki ha kajing elang balapen long ha hol ke dor barchnong ha kani kasi layadon lang ba federal war u chairman ke JMB u SMC u executive ke JMB UH pasa assistant engineer ka JMB nalor kinong elam shnong bat kiwe UL pongtai urang ba shnong kamentong haba ai kentien lamprang ulaong ba ka jingtmu ka shnong hi kalong ban penslur bat ai mensiem ya kinong tre ka bot ulaong la arsnem balawan ka klam covid khat khandai ka shnong kalahap ban pai she kinong ya kun ba khmat do jong ka klam kum ki ASHA kinong pathai khubor bat kinong tre ka JMB kibalano ya usnyang ubakraw sya ka emlang ka salang nakaliang u chairman ka JMB uang kani ka jingle ka mentong kalong ka badan jingmut shibun namar ba kinong tre jong ka bot kilawan chakmat klem kanu ka jingknyum lek na mentong u sa biya bitnong sa so pau lakta dang sa ka ba na sa ka gam tenung lo e su tu lagi tinggal pilih kita fly kan kita cuma senang kamu senang tu ayah kau orang tu orang help us to save you better sah pendak pendok sport seliu mungkin dah siapa ini belum siap kita doa tenggelam kamu pada Allah kau dah terang dah cerah ada sih ketang ni ya, tu lah. Kau kan tiada, suai ni kan, no? Uyah ni nom, kau tahu uyah. Dan lebih you play ada skill, premier ada skill. Kamu ke, jangan kau suruh kat tu bang, kenal uyah kontak, yang kan macam ni. Tak.
kata kita ting sen kita tu angwang kita clear kata clear dulu sudah kelok nanti jenai dan tu ukuran kamu tu macam mana lagi minggu import kau kado ini tu dah ye dulu dah ye ka cikgu sentuh usai kalau dah dah jauh yang sebab lah kita sebab kan dia orang dah tu dah tahun ni penjual sebuah poin B dengan kita film khas sutra benar honum benar kalau yoga terban dah berkat yoga kita kalau anda MT tanya kelam yoga kita mana yang kita tak win the source yang berbeda yang penting Kajingkala kasuin beneng lane ka climate change kalalong ka way na kipang balashim kia ka Rotary Club International. Hane ka singi kumshibanta jong ka ne ka thong trikam ka Rotary Club of Jowai bat ka Rotary Club Orchid City Shillong. Kalas dang ya ka project Hari Yali ne ka jingtung ding na ka bayo jingirap na ka Mahindra Finance ha St. Paul Secondary School Mokadwan. Hakani ka singi ladan ka jingalang balapanya da USK Lato President berem ka Rotary Club of Jowai ubala airu ki kentien lampang da ka ba uong ba ka jingtung ding kalalong ka way na kimat bala shimkhia bha ka club ha ka bala penlong da ki jingtung ding ha kle tershi West Giant Hills bat ha lom thang ka kle tershi kumjoru ha Bishop House lom bi sentu mi mentedu. As member of this global community, what we can do, recalling back as a Rotarian, it's our responsibility to improve the environment, because in Rotary Club, environment is one of the important vertical activities that we have to do. If we look around, as a citizen of this country even, to improve, to protect and improve the environment is our citizens' responsibility. If you read Article 51AG, it says clearly, it is the responsibility of every citizen of this country to protect and improve the environment, including forests, lakes, whatever, you know. It's there already, and there are many other areas within our constitution where it tells us what we need to do on environment. You know? And as a tribal people, for future, I would also further add plan for future, PLANT, and then PLAN also, plan for future. There are 3 words. 3 is for future, plant, T for future, and PLAN, plan for future. Unless these 3 things work together, I think there is no future hope. Because why all these things happening? Because we ourselves were digging our own graves. See, we are digging our own graves. What do? So much of industrialization, unsustained kind of mining is taking place. Nobody cares. Now see why only few of us out of what is the population of Meghalaya now? 39 lakhs, 37 lakhs. Why only few of us are gathering here to plant trees? It's a such state of affair. Nobody cares. Nobody bothers. But now few of us who are really bothered, let's take it to the next level. Let's do trees for future, plan for future, and plan for our future. With this, Kasur upai ba nong thamai pelun menta kasngi kala penlong ya kajing yalang ba kajing thang bombati man kanmao ya kajing sha penyap jong udukhat berem ka HNLC hakipulet kani kajing yalang kala pendram ru ya kasorkar jalla da kani kajing le jong kipulet kani ka kanhun ka dawaru ba kasorkar ka deban penchitom ya kitu ki he pulet ki badan keti ha kajing shim ya kajing em uba si thank you. Yang beriau ubah lui ngalak bentang ni abang beriau ubah lui ubah hak kecing thi pang ubah dan kami kebun sat kebun klan kabor so ka police department maso bentang hendangan peramcar ya kana ka police department namar bakal suan bam pej ya unia ulong pa na kana ka yeng ya ubah deben pendap ya ka yeng ya ka sem gi khon gi te beding dan kam sipun kecing rap hak ka yeng
Henry kapulis kalawan ben simno yo ne urang ba ngas ngau ben ong ngalong kalong keme si phau ngut ki khuan ngadon kacing le bom sat nyau jang kana ka sarkar ngas ngau ka bapen bitar wat ya ki khuan ki tai ki jonga lada ki longsan ki kenthe san ki senrang lada ki ne ki khuan jonga iwan kacing ka bitar kapap kale chano syaka police department ko sarkar menteri pidon khmat ne pidon khmat pidon mensiam nam don mensiam ublai uthau kumcu ngapha kacing kerian syah utai urung boy pisneu bedor pisneu bercelang nda pisneu bedor kaya ha ka mensiam yadan kabor pidon ha kabor pila benle nyai tang bawat ban ya kilong kepala nei ki khon samla ya kilong keme janji ai mensiam ya ketika yang tak kan kiau ilalai sakmat ubelai tang basi kentian ngala ben ong hang nia ngam danang bangan kerian tang bang akwa kerian ya ngapa ka jing so liam sa phai ki khon ki tei phem wat ngau merwe memde ben chuyang tang kini ki senrang yi ke ket thai ro yi dam nang ubelai utau kajo kabo benda yak hai le khap ben kesan kendet ki ket thai namar ki ket thai ki kham don bo ya kata ngalak ben ong nya ngas ngau he ela dia nya namar bangas ngau bangan ong banga isi ya ka polis department baka dekan usok no balayu kan suan pam ya ki khon ya ki tai ki para do ki para snam cengi halor nata dei so tang mender sis ngai wan ben belada wan ben pamriu has hakan kari cengi wan ben belaya ben im ya ka po ben suman ya kayeng kasem na jong dei ba unwan kum uta unong bela dei unwan bam do yi ya ong utlian ubam tang para khasai mentadu khala kelas ono kanawan ya di kasna uba kan tiu ka ot ya baro khot kari ba ka jai beriu jong ni dei ba ot kam ya kayeng kasem jeng ba kan tiu ka ot ya baro khot ya kari ba ka jai beriu jong ji ngat ngau bangan yang hnya ka sing thi ki sing mot ki sing pathat bat nyanda ai ka kerteng ka babiang ba ka cakasyong ka babiang lada ka sarkar ka kuwa ban wan tiam lada ngabakla wan hayeng man ai ka address ka babiang ngasyong lom jeng sok manang ting blak e ngasyong wan kelai yang ha da pindo saudan ka kabor banga bakla wan tiam hayeng ba pindom bakla ba pindamut ba pinwan penyap sibet ro sawan lom jeng sok manang ting blak e wan akertang asyam tilian nang lear bat karet ni sakhat hakadang songi ka baking syong para pindem ba pindom bakla ba pindom syam ya kapor ba pinwan wa ba pinsok ka cakasyong jama ba pinsok ba pinwan tiang la ne pinwan penyam yang asibet la ngahap ben bam puli kumno pimle rai ko sarkar ko rampoi kumno pimle rai kum utau minister badai ben pek ya ka kampo ye henrei ya umender si snei pi ai bo so si manai menta so ar snei ndap ka snei ka bayap jong iba thang thiu henrei ka sarkar ka patle nyai hadu menta bila ya ki parado ki paraslam ki jongi ki bawat tam ha ketika snei ki ting bakla ka jongki baki yale no kumbangan suong hang ne ngam datip ha ya ki baki keni ki tu ki beriu ya ka suloi baki ya thang ya ka to kali henrei ya ki la aja ta ka suspension henrei ya ki ni ya unetan utrang snam wala bab labam ya snam ka jong iba thang thiu hadu mentam patle nyai syano koremboi mi bo syano mi bo yung no kulit sai hanya lada membla bele nyai mari sai hanya syano mi bo kumdom tip kumdom mi krim ai bo romboi dok kumom diam ilai kong nyehe share shit kong kumom Badak itu ki khubor ngila poy syakabakut tat adu bangendai syambyang kublai shibon